Unkashana kamenzi yaphuza umlando sangameva ungisa umlando kaMchunu ngidabuka enkandla amashatha amnyama kwaZulu Natal njengoba sazi ukuthi isilo samabandla wonke sikhotheme Zulu wonkana hulumeni sihle sikalala kanye nomongameli wezwe laseNingizimu Afrika siyacela bakuthi siyayihlonipha imithetho ye-COVID-19 kodwa emlandweni wezilo ezingaphezulu kweshagalombili eziphethe lelizwe laseNingizimu Afrika kanye nesizwe samaZulu. Ngithi ke mina kuyaqala ngqa ukuthi kube khona isilo eAfrika yonkana esiphatha iminyaka engama-50. Inkosi yamakhosi njengoba iguqile njengamanje singamabutho kaZulu izintombi zomhlanga uZulu wonkana ngeke sikwazi ukuthi singabekezelela ukungayihloniphi siyikhothamela inkosi yethu. Ngithi kini bafowethu imithetho ye-COVID-19 siyayihlonipha kodwa bengingacela ukuthi kungayinani ukuthi kube khona imango enqunywayo la kuthiwa khona umuntu onechronic angasondeli nomuntu onenkinga ye-age yokuthi ukusukela kule age kuya kule age onesifo esithize semphethe ezingathi mangabe haqwa leli gciwane bese eba nomkhuhlane omandulelisa kweliphakade angasondeli. Ngiyacela nganza kwethu ukuthi uZulu wonkana intombi zomhlanga njengoba saziyenyokeni sigxobana ziyenyokeni kanye namabutho onke kwaZulu yithuba leli esingasophinde silithole kwaZulu wonkana. Siyacela ukuthi sidedelwe siyohlonipha inkosi yethu emzuzwini wokugcina ngoba indlela esihloniphe ngayo lesisilo esiguqile iyona ndlela ayohlonza ukuthi mhlazana amathonga lelizwe la kwaZulu asikhumbula laphinde labalela kwaZulu kwaqhamuka esinye isilo bese sikwazi ukuthi umlando la sitshele khona isilo sethu uyoba njani umlando wakusasa. Iyona kuphela into efuna siyenze. Amabutho kaZulu ngiyacela Zulu wonkana phelelani nonke niyokhombisa ukuthi thina singobani kwaZulu niqinisekise ukuthi uZulu wonkana akasoze ahlulwa njengoba sikhothamela izizo zonke khothama amangisi ukhothama amaJalimani ukhothama zonke izizwe ukhombisa ngokusobala ukuthi thina singobani kwaZulu. Sicela ukuthi njengamanje wonke amabutho kaZulu aphelele inyokweni kwaNongoma. Akukho okunye aphelele kwaKhetho Mthandayo kwaNongoma ngoba akukho okunye Zulu esiyothi noma sifa sithi sikubonile ngaphandle kokuthi isilo samabandla wonke sitshale ngeqiniso siphinde sazi ukuthi uma amathonga kwaZulu esikhumbula liphinde libalela sazi ukuthi bakwethu uZulu siyomela kuze bengena phakade. Uma sifile sobe sifele iqiniso lokuthi thina singobani kwaZulu. Vele uma ke wazalwa ufuna wathi uqhona ithuna lakho kodwa ithuna lakho alibe nomlando. Zulu wonkana namasosha onke kaZulu awaphelele kwaKhetho Mthandayo. Njengamanje ngithi mina ngiyungizwe umlando kaMchunu imithetho ye-COVID-19 siyayihlonipha kodwa ke njengamanje ayixeke kancane. Ihloniphe ukuthi abantu abadala nabanezifo ezithize ezibaphethe njengamanje bahlale ekhaya badedele thina esemlibe esafinyayo esenemkantsha esemanzi esagijima sihambe sohlonipha isilo samabandla wonke. Zulu wonkana asihambeni bafana bakithi so disabonani ngoba bamkhulu.